0240 553682. If you are non son, a copy no tribiara. The trase a yesun pensemu. Et in here can up as on yada, you know, tinny, name pensemu, nay, church, and you shan him and up with you, dear. Say, Oko to say, Penny be a tuni banana and nana for no transfer for the other to do. And if you are then non son copy, you know, Chinois, a better crave, better say, soon pensemu, biara, ewo, Kumawu TV. You better say, soon pensemu, biara, not yet cheer, oh, baby, also do how, and now I'm money ever. Yo, when you're not for a young son for India spiritual doctor and a mountain king. Ben Phoebe bring a good one at Timinka. Now, they were quite a woman say, I ain't baby, oh, never coach, Nameko, and Nechameko. Ufia bay for near dad and into Timimba, and into my brabona piece so the amount. And to a catcher say, India spiritual doctor, Papa, or two Kanko India man, or I could just you ninety never be Pimu Kumase, a Himako be 18. I did you my dear son could be a baby in chain. A day, ya wada, if you had a memenda and a consider. Tinia catcher will say, one bambosem and kui, ye can with you my sem or sem, and in my basadia, mamma who on ya brabono. I will send my drone, I will say, baby nefa. A 20 mincha. The India spiritual doctor catcher in say, with a watching chin 190, and then you meant me koyim out there. Rabbi Pimo Kumase, a Himako be 18. A day, ya wada, if you had a memenda and a consider. But your pity anything ye, maybe I make a bambo papa, a chain, I resa, Uncle Mino. Then take us and say, and if you're quite by 40 nippers any effaso. What you say, a brabo de me bought my Juma semi, and yes, to capirate me in Tominson. Bamnity or Bamnity may soon ye, there's one who grumbles a Sebio Sebianado, or no Bambonetti. And not in just spiritual doctor catch yourself, meant nothing. It took Uncle India men, Codicium, an entity, a baganum, at a word of 180 for 80. This is what you are now back, won't mean Cassa, won't mean Ante, a Drusadi, a form, I say, a so baba, a so one, a professor optimism. The Bachimu be idea and tea was who answer for Brabby Pimu, India spiritual doctor. I will come and say, Ahimako be 18. A day, ya wada, if you had a memenda and a question entrance. And the question they say, Driano be a bow, a year do to an Ayabalabana say to me. In so many of the Bodia, a ya pepe, a conodi, a ya botchera, and I send him Doko, and I saw the Tongo, Bongo, and now the Kukula and the Bodia, and now the Boro, and now the so many Bodia. India spiritual doctors, Upa, you know, better say, then you won't be near the Amazon say, Nipa etiasia, Nipa ense. And I say nipa won't and a serious Sebenyado, and wow, no tomb for Yakopon and the fat and nipa so man and the one young nipa. And if you hear catching in and say, Ebe now a good evil fee, Umami and I saw for you soon ye. Now soon ye knows, the base was a soon be a dear. Ministry the man, or some day a Japanese channel. They were brand so and got the man, went to when she and or Jacoy. And until they be about Dallas and Robert Jose, a good year, Sikasha, a good year. Why ya on sentimental? You end up there catching in a fire back of Pesebra. You know, Tracy, Scalcon or Hong Quadia, you be near the man every Sunday, the family at Timaba. Who was on for Yabobia Ajo, Sasmobia Aquaba, and Ray. When you go share Kumawood television, and a fiada, Oshabra, no son abo Apawasima Bako Eufia. That is a simple a time with India spiritual doctor. And then so, Obadi Ediache, Yibidin Komopa, and Yasem Petua. Now, India spiritual doctor, so what in a dear, that is a Yadia, Adokro, Susum, and Honamani, and a papa, Wajibre, Norman Hokama, Obadi, Namaso, Esaya de Wa. It is a Jenny Comosidia, that is a Ayani Sempa, and small betino, Boom Babia, we had the Ohawa woman, with me at one among now when you're an open Sibre. Jabusia, Sabre dear, one friend from Ramka comes a brand of time with India spiritual doctor. Ya Sanso, Asia, Ya Transia, Yibidi, and Kobo. Na India spiritual doctor, the Chapine, Ewu Kumase, Ahinamako Kobin, 18 Udu 18 will send it paso. Signboard Sokaka, the Passa de Fifrebia Dem, a ho and an India spiritual doctor, Budua, Oba Juma, so at about Masimine and Yasantimena. Eda, a ye Yawada, if Fiada. Memeneda and a Kosiada, a day Yawada, a Fiada, Memeneda and a Kosiada, and a papai, a Jibre, na Wabody Penina. Anopa, no son, Edicosi, and you read no nine, I say, a song Kunyaso. Now, some of them said, India spiritual doctor, Ufia, and Chimacon chain, na Amana Kwaba. Na answer nano,
metwa ho kakra aba djumadi me a medi ho twane chamen e frame Bakayoko Nyankopone so ti metwa ho taw me ba meko India Spiritual Doctor Nchen akakoma na akwaba na edi enkom yo we can for yemoson for India Spiritual Doctor na motenken ben fi bebre na dodo na atemenka na de ba kwa ne wum se ayin bebre o na meko china meko ne meko ne china meko ufia baifo na dada no ntu ntimi ba enu tina ma brabo na epin so di ama enti e ka che o se India Spiritual Doctor papa bi otuko akọ India man wakoji sue hu ne ntete na ba be pie mu Kumase ahima kokobi 18 edi dwumadie sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira tini e ka che won se wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwumasem wa waresem ene ma ye basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe be bi nefa etu ontimi ntwa ni India Spiritual Doctor e ka che onya ne se wo de wo chinchin 190 na nyema ntimi nkoyi ma odia brabe pie mu Kumase ahima kokobi 18 eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira ba cho pitie ni tini de bia meka ahobambo papa eye chen ayaresa ankremi no denti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani e fa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye ni yi enso kaprenti mi ntomi nsem be ma mne neti oba mne neti me so ni yi enso ohun kura bo se sebi anyado ono oba mpo neti eno nte India Spiritual Doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko di suamu ene ntete e de abagana mu e de bo adofo ne eti fo 80 ndi se woti wona wo ba no ntimi nkasa ntimi nante duru sade se form yese ensu baba eso ehwan hwan abrofese optimism ba che mu bia de nte wase wo de anse fa bra be pim India Spiritual Doctor so wo Kumase ahima kokobi 18 ede ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trans anokwasem de se edua no bia bo eye duto ana ya agbalagba na se etubi enso be no de bo odua eye apepe akonodi eye bochirwa ana se ndoko ana se odi tongo bongo ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi nso be ne bo odua India Spiritual Doctor so upa ye no betena se ya ne wumbia ne aye ne dia mansanse nipa etiasia nipa ense ana se nipa wo nti ena sebe so sebe nyado emwa ho no tumfo Yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa enu te ye ka che onyina ni se ebe na agudi bu fi umami ana so wo fa wo sun ni na wo sun ni no se me be so si asun bi edie me ni hwe de ma no o se me de ejapade de che no de mo mre ne so 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 ngo de ma no wantimi wanhia ena o ja ko yi enu nti de bi obeda obeso no abecho se agudi ehia sika hia agudi ehia wan ya won sentimi nka ye India Doctor ka che onyina ifo aye ba ko pese bra ye no ntena se ska ko no ho nko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ho di etime aba obu on so mo bo de etime tu ade ndi aba fi ne mo ade na ntimi mo ntimi nhira so mo program na nhira so ama busu na oba India Doctor wo Kumase ahima kokobi 80 ma otumfo Yakopon adaroma ye be nhira so edi ama e be dia aye pepe edi ama ne ya ka che onye wo eba wo ho ana enua ana busu ana adofo bi wo ade e friend se krono fita just one fan to akola oba ana wo fa asinti ade chen ona masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch say de bia akola ko fa asante bro India Doctor se bra bia ne nyine ne nyon na rosme won ni se sam mofra no a o ye tuntuntu ana se tintinti no o ka so o memre India Doctor nche won timi ma de mo ne de ni hia ne se na tare a wo hye a won sie ora be pim tumfo Yakopon be fa ye so na bia e boko ade na wo ba wo fa simo se na meka na se ensanom pa ensanom oboa onum so kra na wo boro bia India Doctor se men ha ho ben fa ko chinchini ben fa ko nanti ba bia bra India Doctor so wo Kumase ahima kokobi 8 eda ya wada efiada memenda enda kwesiada edambo akasakasa ana se kru bi na tu dof bi kimfie bebre mo ya se kru na ba ifo twitwa so na abaifo de yakania abaifo de urani abaifo de ye bia no ema no ha ho ne yaka che onyina ne se wo de brabe piem India Spiritual Doctor so wo Kumase ahima kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo wo de na sua adwuma wo de na ko school 9 wo so bibi oba so nya ne sai so nya ni tipendia India Spiritual Doctor so no ka che se wo de ma na ha you Kumase ahima kokobi 18 e dey ya wada fia na memenda ne ko se ni didwuma pepa jo me say you do I say be ma no ana oba no be don ko love me alone come back to me ebia no oba ne tena na be ma ne tena no wonye nhum se ka me sanya me yira na me sanya me kuna nka me pe ukonanti anye ye still oba India Doctor nche be nhwem nyina ne ma ye nhwem de ma otumfo Yakopon adaroma
bebo ne apepum ese be ne de ama na on set maka wo na so on set maka wo mo trase asudi be ma obema wu enye adwuma sebe kotikrawa utimi di na so ntimi mu ubo so ne de nkwado ntimi ni pa cho India doctor to inside there for say for more than the spiritual marriage and never be there so basa wo ani yare wo any problem India doctor say for beso eye glaucoma eye cataracts and answer eye abiaska and abaso ni so ebisi India doctor say number no is 0240 553682 if you dey nwure no nso akopem no twi biara the trase eyesunsun pensem edi ne kan na person nya daje na utie ne ye ne pensem na ekyerekye ne sua ne ma na opedi ahudia sanse ye se okoto se penimu bi etu ne banana na nafo na watrasa fo bi atokododo eno te fie da nwumre no nso nkopem nwumre no twe no a ebre kro e betrasa esunsun pensem biara ewo Kumawu TV ye betrasa esunsun pensem biara na de akyi ohu ba bia oso ode wo haw ana wa mane efa yo wonyan na dofo eyemo abusianfo me ka che say itwa ho aba ya ba idie na India Special Doctor mebohwi na akwanche na akoma na kwa aba na afei ene akwanhwehwe no e da hyehye so India nia me majo enwa kwa aba ya me die da so efi boko de bia ho ye e do bwade ase ene de o che now na no se ka se na wonim minimpa ene de wan fa nya kwa ya meti ase ne wiem ti say nyame adom no mpa ba ye ho ye India Special Doctor aso ye so ye no me ko say in fact baka ya na ebro ma adwene menti ase ni senti ene sen de bia ya so ya dance foforo ba ho de bia dance foforo ba ho me bebe ya na minya akọ nti minya akọ na me drive nti o me ma yisem de two speaker na se ma tie kasa afiri ma me ani agya na se ma den o se doctor ka ben ha ka ma ba hwa ade o ta kwa nsuaeso nsuaeso me de mo betima correct di na ma me ta kwa nsuaeso o se ni kunu ni ne mpra ne di abom gidi agi se nya asem ketwa ama oba ne de yayi aboa bobbo ni kunu ka na hwehwem ti nani age so confusion ezi nti ene de me de o se na say ama for 8 years ma make slave queens no mo nya fa nchemu masa obu o ha na ade na wo be nsia nwotwe na hu ma me na nkasa masa wo tu so gina so ya ka je se ma me asema sia wo na enuma na nsia wo nyini na fe de ye den na san kolanki to ase be ka freche ebirum kura ni mo pantisi no mo gi mo ayi efiri mu nsem eba aduane awunim ye eba ni so awunim yo wa wo maso ama no enka nigye be biem enti adanse de ebi ba ho pa otufo nyankopon ada roma ene ma eko eye nigye ba yete adanse sei ekobasa na aye enigye na sanso aye adanse di pa India ene ye hye yini nkomo na ne nyane se boya ye bese tie ho aso no bi ho ya tete se bibi de nome eduabo so eyade a ewo ho a edi ni panya o kwa bi so yo mi da so kwajo mai na otufo nyakopo asi oye na do e ho da se papa yin kan ho a dabi no kwasem ka ebe yiri bia mai ba ka efrema ikura ye hunu kwajo hwe ne petrol kura ntiminto ensuo ntiminto electricity na ka mo kokra to agumu de mo se tonko ade mo na efrema ede enkwama ya fa ni free bonto dudu obi a ope na wo home nya ni se okudu vo nyakopo ko so ekura sa se odi achi ni ene me bia ye obetwa egu sesere kwajo ye ka eduabo enome a ya na edutuo ka ho omna me yensa eduabo na enome na sadi o ya de be kwajo edi nya kese power Africa but ya adwene nhyeda enkoso ma enka ne tete no na ya adwene koso yie pa ni senti ene sen ansa no bi be yare se nipa ne yare wo hwehwemu a yeye mode ni kwa koma oduyefo no ne wa che hwehwemu so a yeye se ne be ya ye be hu ade kodie poten ma me bi frɛ was doctor enya ma me no ko be bebre timi frɛ bu doctor me yare me kwa me ko twa scan we si sei me ko twa scan foforo we si sei obi timi twa scan be se du scan be se du hospital so ko obia ni ne scan na eka nti die ne yemfa enu tene ya so eni machine wo ho ye ni afidie wo ho
sa say o gidi o tumfo Yakobon mu sinafidie no hwa fidie ba kwa nipa ba kwa akwakọ ye test be nsi asenso obia ne asem okai kwadwode he na abefa ukokwadwa na se ukọ ayi enu ti ne ese ye de wo ba wonsam ni abompai wo ba wonsam ni abompai ni aye hwehwemu no ahwe adekodie nti a sa yare ne ba ne adekodie kofa bae na enne no yare ekun krofo bebre fa dodo na aye duabo enome ani adutuo na ne be cheche amafo hu differences e wo bebre na omo se Jenje ne se no omo mi ensa nyina ase na omo mi ensa nyina so omo di dwuma man ko si faako ai se kwan a we fa ne be duro chi no makohia ne mo se kwan bi wo aso ye rough ebi so ye smooth ebi so ye as a potholes but e be ko hia faako sa botai wo sa ne mani nyina achi no e nipa seye so obi bo odua o sew so okun so de yare to so o sew obi dome wa sa o dome wa kun o sew wadwuma waware ni nyina o dome o ebe wi ase no o se anije no o je firi abrabo no obi so ji anije firi abrabo se wu na na abede ubewu saso na du tuo so no at the end of it one so de areho no wu na ebre na yewe ni say kwadwo sa eniema ni nyina no eduabode no eda nsonko yes eduane de onu di asem enome eni asem edutuo eni asem o se da ni se obi bo udua emprebebre okwa bebre fa so bodua obi a odi ensuo ne nsa ebe kobo so so ena akwakọ bo udua obo so onfa nsuo ne sebe onfa akụkọ ene ensa enkobo so so we nua mo ye nche from Nigeria fo a so okodua ba na so okobo sumeni akọ emprebi atashe so mde bayire ena ponche ene akụkọ ne nsa neko but e Ghana de dodo na akwakọ ye ensa ne akụkọ na ensa ne akụkọ ni dua boni ona wo bebre eduabo ye dia confirm kosua nebo ebi ye double kosua nebo ebi ye dia anoma kosua nebo edi abuburo kosua nebo na dodo na ye kosua a ye akụkọ de ne edebo a ta ye bibi fu akụkọ kosua ne edebo a ta ye kosua mono enye kosua ya no a obi abe so di kosua ya no ebodua no ebaifo o ze prepare ko ese obi kra pedua ba o ebaifo na obi odi kosua ya no ebodua no significance bi wo ha eye different to your friend is saying no the raw ones na inu ye no ya ijaro sa ada se olbe ko konfo olbe ko nsuo ho olbe ko kwanta na so olbe ko mia bebre akwako bodua no ko bodua na se udi for dia ensuo ne benyaw se wonni for dia ho esan ene duabon so eduabon ne no me se enumi bi wa ye pa eto ase ene oduabon bo so ye pa eto ase enso eye adwaye eno ta ye nua ma no ne ta bodua the no san okotron na so me direction wo ye no so ye wia no aba na namu say eto oba ne namu say to no hwe ne namu akasa wo asmesi wo ni mada enya me so mfa so ne de wo oba afoforo chen me eno to so mpemani ma hwe na se bubu obo no so ne de wo yima to esukachi se efina ne ko no oba bia kokohia na okache so oba why we dey there and I say who says I tell some member taka whenever it comes to sex a member taka say all do I did for you chirem my who say sa kosua de ye chan it's a dey bia be sa de bia na say ye ya uja no ko for ba afoforo na so ne da ti say no ne da okoya say nyam ane dua ba no so pray bo timi bo dua ekun obi timi bo dua say wadwuma obi timi bo dua de yare to so obi timi bo dua de ekato so ade bia ba bia na ye uka na so ba enome no so a enso similar yi ba nome ne de ono oni asem ono de nipa no enso otimi ko aduro so ni ade ade se ne mom no enome no eta tre if generation ne ko the next generation ne ko the next generation ne ko the next generation na eno no ya ho ben wo do mu ni asem no omso mu ni asem na e woni bebre obo ha honhom na invite no ebia no enso mu de marine ebia no emotia ebia no ebusun ana suman ana se bia nipa no ko ye sa de na nkasa obayi won se no me ne de ono odumi wa woso no wasefo na se kwako ne oduabone de mo eduabone de wo bo oduane na anya wo ne o se mo anya akira de a na se nipa no firima na so owu a wo abakofo ne bibia no so timi nya wo all difference ne wo no na yaba adutuo no so wakoda wani we ntem wono de sebe ka frache adutuo de nsem hunu ye ne de pa adutuo no
o de fa se be dwa se bo tin kwa se ma pa on wa se yema me hwe opani bi on ba me nchen o bo sun kwanta side no mo ba me nchen o di obi ka nipa na de ne ka no se me si no ye fine de me yere so no yere ye fine me ne me yere kodi nko ma de o mo ka se ahwa na o kyen akoka che o yere so o de me ka me so se me si no ye nua mo de hu hia se me ton se o de me ka ena show me no na durumem na papa ne hia sika no so e kaka kra bi aba o mo tutokugo was me nua me srew sika nka menya bia nka mepe eto hwe so si dan ne kan no a no se de aduru die enso on pese obetu amati beto software nim nam da to yiri so anim na ma to committee chairman ene assembly man anim se me si no tie ni me ntimi fa asem ne nkokko ntimi so sika na ho no pabo se so ma hu se oti kokko wonya kakra papa mu ni odikum sika na de betu ya ne kan na betu akura ma bia kan ne sa na teria wo bekwa kotu nadu wo kunu kwadwonya no nko a ye onkrofo bebe woni nkrofo ye business akese dance bia nhyeda ani ho so I just say fear amanfo asisi obi osini fie papa bedwuma ode bae ho osini fie no de ma dodo praprem me pa chomi guys do praprem for sa no nyina ate e bia dwene ye mo ode ma no tu kwa so okwa abrechine fie no era is osidi ama na ire surprise tini kura ni mu fie no eto osi ye no ana ode paper sin na ka do praprem ni say in case omo pe bibia document bi ofie no a eni on provide eya asembone osumi bi omo osika ede ne koya kodum pempenso bi a na no te do problem that the nipa no ko aduro so kokunu because one abusu afọ nim se dani so ano ne brand man so hwe dan so di nkom so obeso de ye ne yere surprise e do so abusu ni bia nim se dan bi se wa ha ana sanete on be ko bosu so akwa kokunu wo afofie no adwuma be wie wo ya so e otufo nyankopɔ ada no ene bibia e clear edan papa no pon se nwi na o ma ne yere ba hwe se ne bibia dan no enti sa aduto de enim baka obi betima je wo yere aye no ho ade o wo gini wi a hwa me ye adwuma bi adwuma na me ye no se na ma no akola no ne boss ayire twempena eto wo ya wo ka che ni se yen kum boss mfiro na ke ntimi nware cause na ya tete ade benden eno bo mo dia no kum boss mfiro ana ne yere no afedie plain nyasem kitwa na enhyira ke nyankopon na onuanom ahwa sene ne masi kom da bi ye nua ewu die wo mi se ye ni ada ba ye nti ase nti ho ase hwe se odofo bi wo ho enua bi ona so awu na won ti ase bra India spiritual doctor so ye ba hwem dia ma ana mo bae oba ya otena se apram so seni nti na mo bae na mu nua no enye ono akasa na re wu na nipa se na ku miwa yes ape no ena busu aba so die be num no ba so die man boy die ne tena ha wo ye mo pa no kwa adwuma no kra be ba santi man tena fia se na fere no mo nya chance eti papa ba wa me keka se nya chance no ena so no onko fie on na temre me na ma die nya me be owura fie na dua pepepe ayi ne yire no ma ne yire na wo gya no ni ti ada na kola ne na so o bench so fi ne fi opi obere ni yem di se pram no ba na gya na kwa kwere o mi si ya te sebe so sebe nya no akoye ade bi a e pe na ku no e ho no friends e rabra no se abrante na o si ni tie ne ya no si ni tie ne ya high hospital bed o sira so hospital bed a obedi ni o master yere a wo kura fin mai wo ni tie ato na ni tifia me nka hwe no so be pe so o so kan play just ye ko ba bi ye se me fa fie ha na tie mra nti be fa fie ha na tie dia ko sa brante so sa wan tra de chen no so man ho so aveni I was starting shine mo ofio eneni na me no ka se baka wa bodam enu ti adutuo de nipa no obetima je wa de asa to oduoku adutuo na ehu pa adutuo na ehu na adutuo ye wona horo bebre ye on ye voter for de I friend say agbalagba anase tupei o mo na horo bebre na agbalagba anase tupei no mo ya de na ne de mpane ye de egu powder so de egu ne nsam no abodi no ahuso enti owu e beba on chain straight nti we say what mo ne ana etie ni mo say what wana say won fi ne begu ya mo say ka say pe ase kakape ase ne kakape bi aka me mfi he o e ho ya me hene na wo titi e ho na adwo o say what titi wi adwo yare na begu yem na start ni ubedi na etie mo ntie no mo ntie ni ye
okọ ba bi ne ka cho se kwadwo ya to wadu eno nti papa ne de ne se asisi o to ba bi ona ba bi ayi mpane ayi enadoaye enye no kre eye fake enye no kre it's never true here nor there it's never true sa be free me too kwa free ndia ba me said come de bia me kanya no kre onse kwadwo ade ne ya to wadu osunsum enti ayi ni sunsum na de ne koyi na ni so enti o so mo ba ma me bi ya tete ne kokoso bebre wo se ayi mpane ne ediaba nyina 160 papa nsa ka 200 aden nipa ba kofo and was said to say doctor me to me car over TD amato amalances just 3 months me to ye ni nyina kodi ho as doctor so ye wi as doctor even ma kun ekura me da me na omo tie omo hwe bebre si doctor asin okay no kre omo ko ba bia ka che say ya to omadu enti aduro ni ye de pani o se den ye blade tete na ye na tricks no me ze kosuo no fa so no ono ni fie ho no and na bosom dem ho no wadi ka bomodin ade kosuo ni bi kwa fa so e ade kosuo ni bi pane ni bi aguragura kosuo nu dada and wadi kanda afofa ho tienie and ade kanda afofa no ne bosom ayi no piele si ase ya ntime bi om dia se on no de kosuo no gugo do ka se koto kosuo bra na de kosuo ba wadi etuwa no a change afa no no da afofa na no so saa no de abofo se po bo se na mpani ayi gu ho eti woman ne ba no ka say yes doctor wo bia na msimi ni ho see you two of us say ane ma na omo ye no na se de si won mo ka kire no me ka kire no na say ma oso yi ni na wi me boss ane what you say nyina oso ane so still doctor me call them me timi na makoma ni bom say kim me kura dem me bomb pa say mewu na nsan me baba akoto agro chemicals me bomb dia akoto ai bi wo say friend furandai me ban mi say daddy na de dem so ya na duru anwumra me mpoma na chi me hu na mo bi don tell me say ben kranti ana senkusi papa no kokon mo duru na thank God said that dana na jura na ohwem no program say o TV so was no papa we dey ade chi me kwakọ e no ti say to adu a kwadwo ye to adu a e yesunsum ade ti yi ni sunsum enye ni so obo so a unu no mo ye say ukoto na ntwena ma ne nanum ne joint no e bi sha ofia keteketim no makopesa ane ma ne bebrebe no da sha ne katrama ase was mbe ye firi otu no de ne sen asi ho no akausa bo no ya da to nisem ayesa design no bi pepepe was hwe adiwe si ewurade we na me ntimi na nti still o kwa won ntimi na nti so mayi ni de free chine kon ho beto ekura bam ekura bam esafe na de ne be yo yammo it's never true ye wa dance bebre wo ye ho obo nso a oyo so obetete ade na otete no moto no de hyem no enimu na niema no wo ye obi obedia dance e ba ho se ya tu na du ye beyi sa ne manafri no ye ntetew ye nkaw ye ba kosu bi amebo ma se ne go wakan da bi eso tu fo yakopon be fa ye so asaw yare eno ti se o sa ne ma mi ensa edutuo eduabo enome ni nyina ye hu ba ne ye hu kesi pa ewom no e edutuo ye de sha kunyam oboy until so office workers in bebre you transfer the new officer especially queen or what na so obey queen na free ho e kwa because so say nipa na o free office no onipa na bia no wa ye bibi wo india ye pese ye hu ni sei edutu a wo ka ho asem sisi edutu nyina ene wo se ebu nipa ne din se kwabra akosua ya adwoa anase kwame ansana ya to adurum amanya na nase eduru to no utuma enye obia but that's a intelligent question nya tieni you obi wa ye funny panidin and last we catch you say the whole world asante enko na ekuta kradi mienu eda ye wo woni ne de oto no enti ya hade ye o krami kradi mienu ye o kradi mienu ye doso pa achen obia na ne ada tieni ebu wa ye hade no a it's over passwords enough for kwan ni dan ni de twa ne dan nim ebu onso e manipa ne etimi kokohu fa ne mpumam ebu onso etimi de fra aduane so obu onso bi oton de na oton bi otimi ne koye one obu onso adutu onso wa omutimi ya ne liquid we ya ne liquid a no matter panie na ye de wo panie no na se apple wa na drink na bia no de insect eno so pa ho bia so a obu aduro otimi kota atare no de ade na kwakoya de aduro na kwakoya atare no
wo hia me free ba me hu sade o kan papa wo de achew ye wono ahuro bebre na ni nyina bia okwa efa so ye adwuma last papa bi ba me ho Christmas I'm say 2 years na ebe 2 years na ebe then 2020 2020 the 2 years na me say e ba se bisa ana akwadwo oban timi ni bom primes opani ba wo se wo ye adwuma bi pini si o se na obi abechew aponche kese pa fita de den mo se fadi brunya so no aboni di makra we de oyo ni po akra we bi hu ni pa no ne number basa wano presi na me say opani aponche no okwa manwi hey doctor hey aponche no so de magba me namfo bi kra mo kra ka makum abana mo nam de twen wo mo so mo mra na yinkum na boy bi wo bible enimo boy bi tutu chinchin ka o me say sa den mo tutu ma jimi ska no betwitwa tutu chinchin ka ye wi bi ne ye bi mpusu abo ne so esirimfo aponche na ai bi wo ne minimum ase adagoni bi na so pani so nim na so wi ade wi wakola no ye besi ufom ama akwa na be ye pani e wadwuma ho wo do so pa try jimachine doctor akola we die hey hwani yo gana obi ka so jeto de me koda ai be ka ho se e di hwani ye e to mo pie no mo ko no ana ni nua na nam no so mban o se he masa papa we yasin a waka hwani ye unnim na unnim na nyo di agro ti nam fo ne ba so ono kwa wo tu kwan die ba ne tu kwan force ano mo ye mpuso ni ade no ofie wa correct no mu di o mani di papa e de oba okopen so an mo fridge to ko e se ne nam wo na adwena ma so se enam ne bi kura na ba so mo di ni na wi ana okofa ka kept se manches box no wi ye baga senka ya anyiri ye ho papa na sima tu no nka wonni papa so na won ko adwuma bakana no di watam kwase je se ne ma basa no oye awana ne yire ba me nche ne yire ba nche tell say ama da na so odin o sa de nana abonche de wani bi o na so me nka aponche asem senka ya na so musa ni to ne yire no a friend for so ne kasa o sa adwene ne nhyira enye normal it happen na kola no ona ne ama ne active adwuma mu ho ona active as penny wa adwuma mu ho no so ra no se ko hwe no o se toto ne ma no se dupu ne mo de koma no ti am so sa akra mo ma ne ma ho bi no se doctor ni se be ne de man dru ba ko to kuku bre mu no e share drum ni kontombre ya ye de aduane di eno ne de kata so ye ho ade ma ne de sin so obi kontombre no so nyina na de dware wo dware ya so wo sa da ni kunu na asa bi da o da pa mo no nkase wo so wada afada na jude so na ni kunu ne bowa no sensu ma wo se wa so de wo na no so kakra ya na e di kunu ji prakopa o si ni trase no wo se doctor yi bi ofie ti sei tun enyema de man nature no anyone de man nature have no ofin no and so say we ekwa we ti say manches box and campus no nkonko bewu na na senka nyame ada papa no ton no oh bible so me say no nkwa adwuma ti boy ni say wa take over and wo ye ni opo adwo kasa che obi a rough boy adwuma was enya wuwa o se tu am onya gire o ti ya no otwemre ta fa am ye yiwadi enti ada boy no brand who say the boss na pie adwuma mu ho no na ni boss so si ape no boda be kan ne be kan ne amko am ba bi on be ye bia no so be ba na so be 40,000 Ghana cedis sa me kan o munya me trimondi o minya wa o me 40,000 Ghana cedis sa me nye sa me so dwaba me 40,000 Ghana on sa kora wa forward e wa dwuma bebrem awore bebrem wom obi timi fa akwem no ne tete no opapa ho ma no so no ma na aduane di e be wiase woni ni kun twempra oni kun twempra wo adwuma minimum bia ne driver on kwa bi so madam fro onye kan nya adwuma e wiase na ka ona agi ka ne di amana twi store adwuma yi aye adwuma bi kwadwo o se awre tena ni mu leton to Hassan Chingon abofo obi abeche on to Hassan Chingon leton to Hassan Chingon na efiru afo ne ba nto ya ne efiru afo ne be free agro so no wo we no ai na se ko hwe me boss ro si ya store ran so ya sori pani ke sema so esofo an sa elder wo ka ai elder say the person is we are on Lebanese for big problem to say o ye counterfeit any cocaine
Who's a sorry penny or didn't who is a son, man, 8 time 1 pay. I pay for a promise no 2 a chronic flu. Or to a chronic flu, now I said, the enemy of money powerful fry. So my high agent commission. And then we say, a crown or die of the yes, maybe a doom fool, a doom foul. I say, I be one crack so. Pentecost for a prayer company. A doom foul. And you got your some coso. Now say a good one on near some. What you obi bet majo yere. Aju sika. Abuwa senkewu. Asa achiwa kotu police station. Ose was my revo. Owi asa sam and kofa ba be dia dance kumo tia. Owi asa to odu life. No kojo eye den na o say eduru ba bia na America no. Eye den na obi kase ya bodua yemu se na ehihye no. Say ya to nedu. Eduru de oni asem bia ye. Na eno adentina edutuo no de eni asem ne diabodi asem. Ne sa ne se ahonhom na omo wadu tuo mu no. Ebi wa ha bi wa. Ba we mu ne asuma omo ya brafo. Omo tim ye din. Ono de mo na ni bo akwa ho kire ma moja apie firi nipa ho. Ana na ni gie. Won sere. Ohunu moja na na ni gie. Ana se oba eyi ya friends dutuo aduabon no a edafa ne fa ya mienu. Ya dutuo ne bebre se na me kan. But so edura na jo 12 o'clock bia na. Ensuonsuo ne ahonhom nyina atena community. Eno ntina se obodua. Na sa ade nchen so a yetimi dane ne fie obi onuma mamre kwa so etimi dane. But ya so e de ade achi so 20 years kwa e be dane e de ama. San se medical ka je se open nipa no bia mo timi nsuonsuo ne abosun ne ne makasa India doctor kan. Eno na Adam for Sophie was the doctor. Sadi we dey chembe sem ni microphone kaso na so mechiro. Kwajo uyo answer betima dane duan. Iso yo bia timi ni ahonhom ne kasa. Oh, you be to say I'm free. You be to say gale and I take gale. You be to say who has a sabon sam. And no mom can come be. Now, won't you know whom in Casa? Better walk on in Jacob Pacho. When you child about come over the India doctor, there any difference. They say, man, tell me, be I one. Once I send BCA, you think us, okay, as somebody penny or shaha, so ya de be or the car, what's me number? Oh, penny, young one. When you catch no kwano kwa anymore, asam no, penny be jamanaka. As well as any puppy be a ho. I didn't know quite a cobona money. Any paros from Crenimonium. Nenimonium. Ya who I said, also. No, we say, Nipado was in it me from home. If I was 8 me and 20 man Sukasa. Let me a pepe casa, a conodi, mochi, watongo bongo, a kukula, Safonia Nipa Bay, and as a boroa, 8 minute casa. And not use any pane doso, but also should know no timing swoni casa, or timmy abosun casa. Last Bobus Midiwa, except who has a sabon sam. Oh, Sumaya bon Samson, that's what you say, wiki. On camera, more. Only say, you are home, never be a fan from the other, no casa or showing him. But one straight. But who has a sabon about in the tick on the mount? Wash a fugu. Now I saw some the call. Or we be saying, one tenacity. I'm showing him. Which house also, one man check. Watch out 5 minutes, I don't watch channel. Or timber 1 minute, 2 minutes, no call. One can watch some anti Antonasma or Coco Energuma. One week any. I just say, and this not miss your side, no. And as will be to me so cassa. Wouldn't quite fasten in so cassa. They be out from the better what done. And so gonna obey your fe, your subin, your abankro, your candini, your son, oh, pramo, your munina, your micromus, chimfa, your bebre, your tadia, your sobebre, and what you come as a sobebre in the train one share. We are a pumunina or omino, your day near Biakasa. Obi Sabasone, Sabija phone to your friends, Bobo, Anatano, Anasa Epo, Casa, Omoda, a brother. A brother also, your color said the common. I see. Yes. And I won't Casasua, you're doing no Mocasa. Also, so about grandson in the Becassan. Also, about 3 to 4 days. I would prefer my uncle Banche. I said, not my Bonidi, friend in a casa. Yes, I have 50% Obekun. Was about 3-4 years. I was some man boy.
ade asofo ata otumfo Nyankopɔn fa ne kransie yi ekwan fa so ofenfa no ebi so fa no ewo Samamboy yo kwan ani nsuo kasa enu tonso ko gye ya hwetumi ya na wo ho edi so wo kwan ni nyina na wo nsuo na kasa ene da bia asembeto wan kasa kura na odi anu kwa benya asem o se ye wo eze bochiro da benya bochiro ka bia bo suma ba ko di wonu wan kasa ne comfort nko kun no yes eni ti wo kun ani mu a ye wo kwan a ye fa so o masa en fa se wona ye obe brand ho asiama won ka be friend se bulldog no yes ni wura kwani che on ba bia ho so a bulldog ne tintin ne kese no akotofo no adafom no eni podua se ya wa brand ho asiama ni wura oponsoro city bia me komada ku ba ku fie ni bulldog bi wo so wa cha akwara no nso akwanti ma bulldog ne dafo no wo so se ya wa brand ho ase nti se oni kwani no ahonhom ne kasa okọ mani ma ne kono nya ya na anim dia ene na okọ ni ma asa na akoto asema ma abusuafo ye ne India spiritual tada ene edi enkomo time with India spiritual doctor na ye di nkomo afa nome eduabo ene edutuo ho na wo kansem pa na megidie se wa woto a wo hweye no aye ahodwiri edi amawo India spiritual doctor medical catchers na kira kwan ewu kumase ahenma kokobi 18 mu obuase ene kumase kwantempo ne so udru 18 wa wo se di paso signboard si ho ni pasa dem awia dem fifine ho na India spiritual doctor owo a obo adwuma edi aboa Ghana kumase ene asantema nyina se eye ahobambo pa na wo pe ana se wo abofra keto wontimi nkasa wontimi nante mepacho India spiritual doctor ena mekafo edi ama opa se edam ena asifie ekuro ena atu obi galamse sika kokko bi ena wabusuam wo se busuamofa na mutimi de edie enso ayi bibia wo ho India spiritual doctor ena mekafo edi ama etwe yade ena ha obi ana se wona obi atena waboa kwa bebrebe so wo se nipa no ena yi wi waye enso wo se wo se mfata sa nipa no to wo ase mentwe so se kan enye to enye baabo to America de kopiem wo ahenma kokobi 18 mu na wo de India spiritual doctor eni nkomo na fe omo pa na bia entimi nkoyie emfama wo ensanom na wo di hyebi atom tentan a India spiritual doctor sansuna ewuwo asifie awumawuo wawo baako mienu miensa omunyina ene obi ante ase misrawo to wo ase na pemu na hwediye na bibi ene kutamu bibi so na asie na India enhwe no mfa ne mangwa kwam emfama na bibi antibere enkoyie emfama ahinsam apabiato eye wodia enso akonya na afiri wonsa India spiritual doctor na meka fo dia ma ubibi ewu se de wonka no wontem ho asebusua nwa na monko na papa no ofo no nwa kwam na wonkyensem fa nkyere mu na kwan nam so ma sa wo ni baaye no na monso no hu se ne mbefa so na monso wato ne ma amanema de etimare akoyie pa sanso na eye junso krobo se wo panya ohweme ana se wo abofra keto bi oda no adwunso a mesrewo India spiritual doctor na mekanfo edi amawo pa se ye awadesam promise and fail stroke yade bema kete mekanfo India spiritual doctor edi amawo gonorrhea how pa baba so emano candidiasis adokoro be pacho India spiritual doctor ninya no se na dan na nyeta kanom eni nyina ne ta kokomia mia bi aye fawo bibri eye huhu ensem de nipa no so wachini nkwa na nyina atose bra ye kasei entimi emfire so ene ifoni kirem ewo ahenema kokobi 18 mu na India spiritual doctor onhwe na omo afi kompopa se bema na so ba misro emiemfa seka enka na dan kwa mabia kwa so asem papa no sebra wonte te emfa mawo ebe nane de fura mafa hodie ayewodia do as I say ne nyina no ese woni obi etie anaso do obi enam se ne podo su se nkometwa bo abrabom pa enso enye wania enye ono nso wania na emo bibi ne kuta bibi mu twanamon ne kopie mu ahenma kokobi 18 mu India spiritual doctor obegwa pa Sasta love me alone emana mo ne mema na tie na se mema mo ne ma na tie no kredi enim anase ubenya oba oda wonsa na bema oda wonsa mu no enye wo nkwan wo dia eno kore ne kwa so ano sanse okunpa anaso yerepa ehu enapa India spiritual doctor ena mekanfo ediama wo tienie makacho se owo ahenma kokobi 18 mu wo do wonsa nipa so somebody so nipa sa dem awia dem fifini
ɛhɔ na India spiritual doctor obutu a ɔbɔ adwumaden anopa nonson ade kosi anwumre nonan ɛda ɛyɛ yawada efiada memenda na kwasiada yawada efiada memenda na kwasiada na India spiritual doctor wɔyɛ adwuma ɛwɔ naso ɛyɛ hɔ na ne numbers no wohwɛ screen ase a egu hɔ famu bia ne sɔre a ne frɛ India na enkomo bia ɛhaw sɛ sitie bia no frɛ papa no na to wase na cheche nsɛm ɛfa kyerɛ no ne kɔ pina nim na afei wo mo pa na wo haw no ɔmpɛ anopasi brɛ ɛmfa ma wo India baba adutuo no a ye ka ho asɛm ne sɛ ho adwene pe odutuo ne sai na ye hwɛ ne sɛ obi na ma wo sɛ makote bi so ye be kom no na adutuo sai nipa no ebi a santo no onyim ho hwe ba kotia so onye susa so anita na man basa ojo ni anet ni sɛ o sɛ me ka sɛ bibi sɛ ɛkɔ ɛfa so the four elements ɛfa so ko nipa wa setra no abrabom ɛyɛ baabi ɛwo wo maame wo baabi ɛwo free ɛne mprempren baabi a wotie ono obi bisa ko ehim sɛ na ɛdɛn na papa nka ho ɛna bisa sa ko ehim bisa sɛ ɛdɛn na yɛso Mary yɛso Joseph ɛyɛ no ntini wa na ya ne mprebi no ya na edin ni sɛ ebia na edin no ɛne wo din kredin no ɛkokɔsɛ ne mo isan sɛ maame no a ɔwo saa nipa no ɛne baabi a wo saa nipa ne baabi ofiri ɛno ne wo de nyɛpɛ ne wo isan sɛ pɛsɛ wo sɛ ya duru nti no ɔ sɛ nya reactions bi ɛwɔ nipa due no ne mo bɛntimi nkum enkum enya de patentimi nkum ana wo sɛ busa question bi sɛ ya na edi omu din na ya na ɛno kra nipa bi wɔ hɔ ne be sina ba wontimi hu ne kredin ana yɛ asante ya no ana yɛ de kredin no yɛ nneɛma bebree ba afa other tribes na ubi so because minim da de wo me so what you say na ne ana tie nie nipa bie no 7 days on follow under e ba ko enti nipa ne basa ne ni din na obobodi amaye no ye be fa din no ne mom no ekrada no ni afa se bia nipa no we de wa utie me kafra ye se bia me do ye ye fa se nipa kro de boatin but oh nana doctor ye fa nipa kro no Prince Boatin but the credit minim fine ni afa Prince Kojo Boatin Prince Kwabra Boatin Prince Kwaku Boatin Prince Yao Boatin Prince Kofi Boatin Prince Kwame Boatin Prince Kwesi Boatin enya se nyina mo eden ya ba ko e de krada ne ye de aye adwuma etu ni aso kokotie bi sa na ebenya sunsa sunemo entimi nku enti atanse ko basa ade auta complain ke se pai wakoma na uti wakoma na uti ne ne ye ono no de ne de ebe se ye ni ba bebre so ye din do hospital ape na obo wa mienu ho fi moja enu anu yes ya tuna dususu mutu enya no ana kwajo ye hwe enome no a be se me hwe enome no so kakra enome no so ye te se ye na prepini kan de ye na nan bebre kwajiji sunsun ne nsuma ebasie na suma no so ba fie be bo afie ni yie na esan se omom kwaji ade no ba omagu kurunti no ye nya obia ma ne hwe sun emma suma emma mu nuane nya o masede na o mama emma ete ko besa na ade na be enome abeto abusuan no ente ebedi abusuan ni nya ente besa no sunsun ni sori anadwo on nante fie ofo so obi obagigi musam sike nyina obi so de yare betoto so enti mo man be yare mako hospital akọ musam ayi ana obi so a ne de ne nya suma na ofie ho ana ayede edi omunya ne mo no bo wa ni yobi omo ye se na se be ka se me ye adwuma bi o man so sai eye gold adwuma papa ne bo modia awuni pa mo ye nipa enkunu ana no mutu gold no mo bo abo no ejo mo ye ne papa no adom ko man so no e fa akwam su kuma mu nyina na koka no nko a ana nso be wi wantimi ani nti be wi abekom bia na sa na yin ho adi se gi se ye nyamoja maako 8 patasafo ansa na kon abase mu bedi we if you say in this case I never be no me ho ana obo so ote abusuam obo abusuan ni ye ba kon abusuan fa so ja ne kon ade nsensemi toto no so no so ta say e ma ne kan asem bi e ma ne beto nipa bi so ana eto abusuan no na aye ho ana obo so ane de na ntesa e bia te say asase me ye nwodwuma asimfo so nipa wada kwan ho ado aburo so adwa ne pata asini pata nan musumo mo nya musika ba filling station eja mo be filling station na asase na ba beto abubu no enti o ma ya ade bi wa asem adwuma we no ekwana wo kan sim bi aba wonte na resort radio so
ɔma yɛ adeɛ bɛ kan nnɛ saa asase ne da so da hɔ yɛ adeɛ bi de hyɛ asase ne so nti akɔyɛ nnome enti obi a bɛsi asase so bɛyɛ project bi osika bɛhye enti asa asase we na akɔtɔ masa asase we de nkɛta sɛ nka wa meto asase we de o start ya grade nyina tim bɛsɛe wɔ hɔ esi bebre esikafa no bebre o mutimi fa kwan so gyin krofo japade ne niam enti nipa ne tim de nnome ana bibi to so anase obi o a efia otim ana ade e wonyɛ ni afa kwa bi so de ne ye bi adi no no aka nnome nsɛm na abɛhye so obi o a onyama mi bi kasetia esa se maame no o hia no onsiesie no ne ho bɔn ne ho yɛse no aka se mawura entu ni abrewa se ofie o ja mi de ma bere onye se no wɔte ya adwar kakra ohun tutuntu na waka asɛm ya no me no ya to abrabo so eti no me no bebre ne reactions e free nipa ho ene yesu etimi ne no me ye den mai nje ba sa abrabo no ana fie mo so a ensuma ne niam bi wo fie hɔ a empenifo bi de niam asesan ebi so ye bayie obi timi dua bayie honhom no me e wo fie hɔ sa me de mi nkumo ne wo fie afɔ mu sisu amu ye ma je se wanka na se eno kra no efie dia ka no me dia ka yinia etoda kwa na mutimi dane eya apede a sese nkabusuane yema sa tumi no kwadwo ni nyina ya dane nti ma advice nkrofo bebre obu ade no ofie a meso oya apena o se makoto atwini nsuo yen tuhum twini nsuo just like that na akoto atwini nsuo ndi ope tama su tumi ni wo wa bua mo enjoy de na mo de bre nsuo no ene na mo kyerem na nsuo na mo de koma no mi ya djuma bi nipa no o ko tu nsuo na sa de abafie no ko to bola so ko to ade chene sa abafie o bi adure ne say aye de afno mu nsuo obi ase jiwade ano bo nso e ofie bo so nipa ntinam e kuna ofa so nyes kadi si fie no eno mi wom eni sa no me no ene de ano no mali kwadwo no me no endi nipa ba ko e kwa kire yo ofie bi mo ha ya de kama ano em de kama ine kama nyu ana ye ene ofie o etu okora ni sisu be 10 years a be ma 30 years betini na da onsuro obedi no sa akonya se obegu efie mo so no me ntino o ware kro no ma be ma foforo ani na ontimi ntan ni na no me ayeye ho adwe timi sen e wachi wade ho ya ka to abusuane so efie me ka se ya na ayom no ma me bi adwuma me ye o se doctor me ni me kunu abre aye japade me kunu wuyi abusuafo na ba be pam me san me na me kunu yes me kura me to no wo mpena e pom me ya nti doctor me kunu eye me ya na me se samo se me atwempena na ma me kunu awu na nya no krasa me twempena na mo de mpra samo to me so gu mu ani ma se ya na sa fie we obi a wonim ya nya no ho ade obefa bema ana obefa oba no ene sei usi so ya branch na siso a ni enya ho ade na makwa ma oba no bema no da pe na wo bodam ana wo je se sa ne ma no kwa na ba fio asere mu wurawura ma kopie ba bi ne ka jom se ba sei no se still omu nyinni no mbamba se the same thing na no nje ade nje na etimi ya adwuma sa because nipa okasa ye e ka sansa me to agusua no so e bia nkwa hu bia bapaka ene ye adwuma agusua so ko the law court wa your lawyers be bre honum asemi wa mfa no ho but o hwese da asemi si kono ni asemi si na asemi de ba otimi present ni case yi otimi bam eboa nti wa ho be bre wa no mu twam enu ti yesu so yo ba wo ye bema abemu an girls na ma fine boys and fine girls mumma mo kasa so nya fine na etimi aboa mo hwe baka obo ha obeifo obo onya baye se me nya baye but me wani your die ye de kwa baifo nkam etimi se me town na se bia me ko na me twam na hu se baifo aso okra mo de wo ko wuo mu a baka me kwa ka so mo fa ne fa sase oni so ade umuhwe ya fa mfa ne kokun ne o se oni so ade na wo ya bitimi wo mo kasa esetre wo mo na de ho agim na wo pachaw ma pachaw ne wo mo bagin matua na me de wo waye de me de nkwa ama what you say na so oni so ade de ne memom do akọ enu ti sa ne ma ye adwuma da bia enu ti se wo ya ba mu na to na obu ade o mpon wansam ni sa na baka unyini che tem bia honhom ko de maw honhom okra na e bia no wo twam but o hwese de wo life sit ni se da kofo e twen asedi ko ya also bam
o interrupt no no mo kasa India abusua bi a no me edem a edi abusua nya se eye ewuo se eye sikasema enkoyi abrabo a asi trase se abusua no se wo de ho kodom se abusua na unya se nsuanso no o ze nyo na do ho kodom o ma me na akodi ne kwatie ne wanyem ho ene wa be wo to abusua se bi ofa mu ofa be firi mu ofa be me yes etimi nya na enka ne tete no o ka nipa de enka ne tete abusua wa ne nipa wo but na sikeni enti o mutimi ko change abusua wo so a na sika ewo mbebere nipa so ni ho o mutimi wo esa change no na ne ade ba ko atini se wo ye oba na be na kokware se abusua na so ade edi wo chini nya de na ne ho nso a baka ebitimi kan enti na mpre bebere wo okware ni se efi odi enwa mu una wo se wo ye hwan wo ye sort of brene wo ye hwan hwan oko ware se abusua be hia ampa so be hia yo abusua bo so se oko ware mu a oba no be di wani sa eye no me ya de eti ya kan atu fe so wo wa ye adwuma yo fe mu so a emu ma so se boko nyunyu wo ye ne hwekura won kasa no di se won kasa sa fe nso nya ko ware mo po be ye eno so obi a wo de chichi na abusua ene obi a wane ate etachi efrade okoje ba ni ade a epe obu asusu no ba be chichi fie no ese fie ne be mamo ye yo ne mo fie ofo no adwaman esa ese wo penkora ne kwane ntino wo se ane obu so a abusua ni ba ko otim etimi de abusua ni tukwan ekwachichire mu nsam sade nyina de man ho etu ni se abusua bo a hwe maame ba ko ho a maame ba ko ne yemu ma nyina nya ska obara maame foforo so ne yemu ma so de o enkoye popra etimi esa esenyi no enu de se utie ne ba bia wo biara sa ne mo ekoso abrabom bia maintenance se kwadwo ene wie ye ti ase nya ne honam ne mogya na anya ye ne wie ma sum matum fa kabra chiri fa diamond ene ma ekoso na yu kwa koda woni ani aka sagu woni ba bia de usika se na odwuma sam ne nam na kesi de se nkwa wa boa bema a obi ahuma ntem so na wo boa no o twinsuo woni ni kwafo woni ni yese onya sika biro so onimo eye bibi ena kwa kwhyenu enye kwa na abusua bia ne de enti ko jom se ubi bi na so wabodua eduane de wabo ana jo 12 na ho no betrase sa ho no trase a mo se nsuo na ye friend no aye pure spiritual spiritual theory ai bo na nsuo na pagya ni nsa yes my lord me enne awia 2 o'clock e wo Ashtown efie se mo bi friend say ya fa no mobile phone ampa mehwehwe mu a mobile phone no ya fa ampa na pani no tumi wura ampa dem ne be sample si so sia ne omudias je sa no mudi asem etu oga de sample si so a na je say wo a so otimantem otimi dani edua no ntimi na ni so de bansu no so ana obi owo ani ti say India doctor say otimadan ebu so a no bi sa pagani sa my lord meaning so as mercy awia ebo merese obi frɛ me ka kyem say ne yiri kodwa wakwa ma obi akwakodi no ene wo frɛ me sem ni nipa kro enni ana say menye nipa kro ni say minkuno my lord me hwehwe mu no oba no enye no krese okoma obi akodi no o se ne ye twa asem no case cruise enti sa asem na ye twem no ensu na nsum be ma na obo se dia no onye nsuaso bia wo ne tie ni say obi wo a edua no obo obi sutimi epa ye kire okay so pa ye kire dia na ebenya no se wan pa ye kire dia enu tie se ye pa ya fase a na pride wada enti se office se wonya ani abodua pa oba bi da na no ma de ba kwa na enhu amanfo ntiation so se kwadwo obi a wabodua no pese ogu ani ma se no masa me so yiri wakwa ma be ma bi edi no me se no kre wo gidi no aka o me si ohun hu ha bi hui me te no no obara ko kosua o me se bon se me aseme se me gina he se no kre se makwa mo bi akodi ma nso aseme si kumi wo da ba opanyan nipa ne pe na nunguas no afa ekiri no akotu na du enti do na juda sun na se frɛ nsuo no a nsuo no be kan se afrɛ no but oye hwehwemu no enye no kre enti nsuo no won som nemo aduro na ya to no sa se on de oni asem no abekum o munyina so o kun a o mo symptoms ye fever malaria sa bebe no mo enti we se na ma fok sister sister so si kwa so pa o jinya mi di pa na enti o ti ma kwa ko bo adwaman
ni a obo no a obi anu se wabo adwaman wonka no ndu na wa wasa bo hu so wawu ni edi watem na India ha de mentia se ne se yese okotre enkowe ni maku ma aboa ponchani enti hu pintim kwantim fifiri na se de etisa eye dan na ye bu obidua no timi ka se mede ofie umma umame wabusua ede dase na etimi ye adwuma sa wo ho ne ba kofo kwajo ni agye ni se ya na nsuo be so che ne bobre obeso nsa pa wotumi e wone de babusa busa mi se nche menya no moy ni ana ka me pa tie se bresa so che bobre sesei so be so che se won na ka si dan na akola keto wo class 3 etimi ball teacher ni teacher ni ba aduama no wuye unse obaza ose se ose mo nsem bi omoka se wo kra wa ntime kum ni pa se me nji woni da me kwato so kra me nse bi nom na wo se ni pa kra bo odua mo se ni pa kra da chi bi obekum na emse mrenti da kwa ba che kwa kwa fa so obekum unse kwajo ka wo se wo di asme obo anaso kan se me kra de me nya da age ma wo me da wasi o me de ne bana wa wo timi kra select ne bana wa wo no fro no owu ana de sa ne ba no na de adas na wonim ada so be similar mistake am obi no nsukuro no a obechiwa ku I don't think yes abobonu ya ena ede ene wu tikwajo sanete in fact India ensem na okana ehupa na stella no ese wo hwe ade bi a ensuo se ne ensuo fa so nipa na obi akwa ese ensuo ni nya no ne fu ahye no na se kire ne sei obi on se normal ni ana kire se de ensuo bo dua ensuo bibiri ho a woye na ensuo bibiri so ho se unipa no wo ye good na on se from so unipa ho ana wa mistake kakra eti so timi yi ne ho adi kire obi akwa na ma wotimi hye ensuo no abonten mame papa me ba che come de me mama sika ntu aduane ni ne ho basa ne ho kan na kan wakoma wo sika oh mama je ose mankasa ko woye mistake ne ba yo ana okoye ise yo ne so no kwadi kan ma ake wo kakra eti wo se odi ma no a pe no na ntem no anadwo no obeso dai se wo so bo a dai so no mebre na ne dey so ba sei o da na wo so da bo na wo dware nsuo so na wo dware na efi enti aba beto so sa prensa wo so ni yesa awie nyina o sa timi hia o ka che se hwo ho ye se no bia ye tia obi timi ba life obo so na nya enso ne na bo ofie fo nsamafo bi o mawu o mo pe wasem ma me bia me ye na adwuma amofa kwa bi so bo ne badua ne dua so na kwa so di fo ampa adan a o se ye registration oni sika o di kwa register ana ne se wo se nde o ne tinu ko wi ne sika ko register senka nya de boni enso no so nya no o ma me sama be dan ho di kire no e ma ne direct zebra that ani obantam abrosa no so e ma ne ba nti sa ne mo no kasa ni aye ne de ama ko so hunu sa akora se ro sitie no o so sa adan no ko on hye da ntia se yi on hye da so ko kan kire obia enti ma me ne ba akora ne kire direct ne mo ama in the image of ne ma me oba in the image of say oba ya no ka kire ne se akora no ko school o so for kan o ka kire se unim ke yitia o sa akora o sa ke yitia ne afa hanum na eto ko etimi so anche kirewa ni anante saa ni adafa bantima ni o se ne bantima ho uduru ha insurance ne nche abro service say what's the signboard wo atwon India doctor ko ho no ma o say wa ba ne nche school na wo ko no wadi sua ni ade no ba be twon exams o kan sa kire na pera o se mi kra minister o 3 days en ko twon nche kirewa no samaniska man ska no de ba meni akwa ne chance happen mu sa de no ene ye ho ade nyina me ye nso ba man ka che se duabo se na aba me ye ho ade nyina de ma akola da minute unu aso esi wo fie o me sika na ayira ne fa ne kosi ne ma me ne saman sa de sika na ba beto ho e ma me ne ma me na oni saman sika beto ho e ma me na ne so na de sika ayira ne ba kofa ne nya no enti sunsumu nsa no ya na e ya ahodwi ya sem na India ye be no ayebe yes sorry akọ na yaka no ye de be hye fridge mu da sene obade ya adoma ye beto aso e di afri ahanom na India ye koi asem etwato na ye ka cha do fo ne eti ahwefo nyina ne se
awia ye tiase emu nsem o hwem ye ka se ye ka ho nsem a kire wo a ma me papa me won fa ase me nua ba uti me wo hwe me nka upie kura ba ka de be kato ensem ara kwa hwe kwa wafa warefa so a egu hwe yare bi ati stroke yare hwe oba ma enya adwuma hwe da so basa ya hawo usika adwuma nyina na asini tirase bibi abesom bia enye yi ena India doctor say nipa ni nipa enko ntokwa nipa ni sika na ebo agan enu ti na ka cho se oha ni amane ni kwada na wo bia ye okuma se ahima kokobi 18 uwa ni yare se glaucoma e cataracts anase scar anase onno masam na woni ne se enko operation India doctor si ja ba ne won transe obi na aju bi da ye bia osun awon ti ase da basa bia osun ti ase odwuma se usika se bibia e basa de amawa India spiritual doctor okuma se ahima kokobi 18 eda ye yawada efiada memene da ene kwesiada na mo amwo nkan ne akirikyira mu tie nkaso doctor ye wo kra be den aba ye ho hihye ye ene obeye ni aye ni mane de amanika ene mane be mienu ye ni mane wa ni a cho soro bi side eyusu enu India spiritual doctor aso mo ka cho nyina ne se ba bibia ukọ ese ya akomfo so asofo so konantinante ye anye yi a emane haw sansa abayifo no bible kra bi asimu da ebra Yesu Kristo da ne nsande ma na Yesu Rabbi na wo ade kama se ho no amaya anum bie anu amaya anum ofu yisa ahye yafu hey enti saneti wachinchina wanya baby papa India doctor kacho sebra mane ha eda ya wada efiada meme da ene kwasiara pa cha numbers na good screen na nim no TV na nim no famienu ofre na ama we beba e okuma se ahima kokobi 18 pa cha ya suye obanya adwuma ho tie ne sunsun dwuma ne no obanya adwuma ho Yesu asun afon na obanim mema nkwaje sunsun adwuma no adwuma den yedi nyame je obibia yedi nyame eje obibia abusia na se aha ene ebre be makwan ma ene nso yekomo hwehwe ne yedi ebesie na pedifo se etuo betu ya na ewo tafo papapa aha ntaji pay na se yes ahodi ewo mu na eye me cameraman eye Kobi Frank me jia pa nyankopo jia wo adwuma sanso na ko MCR so a oge eho ena fe otwi nozo enso ewo ho ena Norita onso ewo ho mo adwuma nya asem ketu afi na menko eye atafua na menchia mehima ene anwumre afi manso abore menchia opanyi kwadwo dapa ene eye oho kanyini aha anti afiecha nana kwadwo afrane menchia munyina anwumre ya frame baka yoko minyankopon so bode ya duma yebeshia dasere yakro bibia India spiritual doctor na motenenken ben fi bebre na dodo na temenka na de ba kwa ne hu se ayin bebre o ne meko china meko ne meko ne china meko ufia bayfo na dada no ntu ntimi ma enu tina ma brabo na epin so dia ma enti e ka che se India spiritual doctor papa bi o tuko akọ India man o akọji sue hu ne ntete na ba be pie mu kuma se ahima kokobi 18 edi dwumadi sonko de boni pe bie be ba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda ena kwesira tini e ka che won se wa ho bambosem enkoyi ye ka odwuma sem aware sem ene ma ye basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe ba bi nefa etu ontimi ntwa